twongeye kubaramutsa bakunzi ba Master TV1 aho muherereye mwese. Uyu munsi tariki 7 z'ukwezi kwa munane umwaka 2025 tugiye kubagezaho amakuru y'imirwano yiriwe mu Mikenge ku munsi w'ejo, ndetse n'uyu munsi wa mu gitondo haza kumvikana urufaya rw'amasasu. Tugiye kubabwira amakuru ku yandi ko ibitero by'ejo z'umwanzi yagabye mu mihana cyangwa se muri eneo zigenzurwa na twirwaneho uko ibitero byaje kurangira. Hari mu masaha ya mu gitondo nako reka dusubira inyuma twibutse ko ubushize twari twababwiye ko Mikenge iterwa ku itariki 5 cyangwa se ku itariki 6 mu gitondo kare kare. Byo twababwiye mwabonye ko byabaye. Ibi twari twabikuye mu kwigamba cyangwa se audio ababembe bakomeje gushira hanze bavuga ko batera kwirumba, nyuma yo kwirumba bakaza gutera n'ubundi Mikenge kuko babona ko Mikenge ngo ariyo ishobora kubaheza strategy yo kumanuka muri Minembwe badatakaje abantu benshi cyane. Dore ko bagerageje kenshi cyane bakoresheje rugezi biranga, bakoresha kwirumba babona ko bitashoboka. Mikenge nico cizere cyane nyuma bari basigaranye cyo gukoresha kuvuga ngo abone uburyo bazagera mu Minembwe muri centre cyangwa se twita mu Madego. Rero kuntu byagenze ejo ahagana saa 2 za mu gitondo igitero caraje giturutse aho bita Ibukunzi, aho ngaho ni imbere cyangwa se ni hino ya za Gipupu, hakaba kandi imbere ya za Mikenge, ni hafi na za Ruhemba. Aho ngaho niho igitero caturutse, habanika n'ubundi nini cyane ya Wazalendo cyangwa se ya Maimai. Rero igitero ca mbere niho caje cinutse, cari igitero kimwe FRDC yari fatikanyije na Maimai. Baraza baradvansinga, nyuma baza guhura na twirwaneho yari ku marondo, bararasana cyane kuva amasaha mu gitondo kugeza saa 7 za kumanwa. Nyuma ahagana saa 8 nubwo ikindi gitero caje guturuka za Marunde, cinutse za Marunde ari igitero kinini cyane kandi kiremereye, naco carimo FDLR zivuye irungurungu ndetse zirimwo na Maimai ifitika aho bita mu Turambo. Barazamukana nibo babashe gutera Marunde, n'ubundi nabo basanze hari uburinzi bwa twirwaneho babasha kurasana nabwo umwanya muremure cyane. Nyuma yabwo bukira aho ngaho ikindi gitero n'ubundi caje kwinuka aho bita Igasiro. Aho ngaho ni hakurya za Kivogerwa. Gasiro uba umanuka uja za Bikuba cyangwa se umanuka uja za Rurenge. Igasiro naho no haje kwinuka ikindi gitero naco kiza gitera aho bita muri Kivogerwa, gusa naho casanze hari uburundi burinzi bwa twirwaneho baza kurasana. Nyuma yabwo n'ubundi tuvyatinze ikindi gitero caje kwinuka aho bita ku Biraro Mbiri, cari gitero kivuye gwitsa kuku gituka naco Biraro Mbiri. Ivyo bitero byose reka twibutsa abantu batazi kano karere byagabwe muri axe imwe, muri axe zitandukanye, ariko bishaka uburyo byagera mu Mikenge. Donc baza bashaka bose uburyo bahurira Mikenge, no kuva mu Mikenge bari bayisize hagati batera impande zose bashaka uburyo bahurira mu Mikenge. Gusa imirwano yaje gukomera cyane kuko aduyi yari yazanye imbaraga nyinshi, ari mwinshi cyane. Abaturutse za Marunde ba advansinze baraza kugeza ubwo bageze hafi n'abatuganyi, ariko kubw'imbaraga z'Imana twirwaneho ibasha kubona umusada ibasubiza inyuma. Abandi nabo baraturutse Ibukunzi bari hakurya y'ibitaro, niho baza barwanira na twirwaneho iza kubona umusada ibasubiza inyuma. Abandi bari ku Biraro Mbiri nabo urumva nabo bari begereye Mikenge cyane, nabo baje gukubitwa cyane ndetse bo baza gutakaza n'umukoloneli wabo wari uyoboye igitero. Rero byaje kugera mu masaha y'umugoroba saa 12 z'umugoroba cyangwa se 6 umwanzi amaze gusubira inyuma muri zo nzira zose twababwiye. Uwaturutse Igasiro iwe ntabwo yaresiste cyane, yahise ahunga vuba cyane. Rero nuko imirwano y'ejo yagenze. Gusa kuko mubizi umwanzi takindi cyakimuzanye no kwica no kwiba ndetse no kurimbura. Gusa hari ibyo yabashije kwangiriza byinshi cyane, ndetse hari n'ababuze ubuzima, ariko bose mu rugamba birashika. Imana iri hamwe na twirwaneho. Gusa kugeza amasaha twirwaneho ihagaze kigabo, iracanamize neza, nta na rimwe izemera gutega amajosi ngo bateme kuko umwanzi iwe ababyifuza. Uyu munsi mu gitondo tariki 7 umwanzi n'ubundi yaje aturuka hakurya za Biraro Mbiri, atanga kurasa imbunde za 12 asheringa cyane, ariko yashaka uburyo bagenzi be bihishe mu bisambu bakumva waherereye bakabasha guhishuka, kuko ntabwo cari igitero isomo babonye ejo nimugoroba, ntabwo bari kuri renga ngo bongere bagaruke bagabe igitero kuno munsi wa none, ahubwo yari inzira yo gushaka uburyo inkomeri zabo zihishe mu bisambu n'abapoteye babo bakumva aho baherereye bakaza bakabasanga. Tibatinze umwanya muto bahise basubirayo. N'ubundi n'abaturutse nabo za Gipupu baturutse n'ubundi nabo za Bukunzi batangira kurasa imbunde nini
ariko nabo kwari gushaka guheza ababo direction cyangwa se abapoteye ngo bamenye aho bashobora kubashakira. Rero nuko vyagenze ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi ni ku bitero byagabwe muri Mikeke byari bimeze. Twaba dushimira Imana natwirwaneho bakomeje kurinda abaturage bose muri rusange, ndetse dushima n'abakomeje gukora ubuvugizi abantu bashoboye bazi indimi zitandukanye, abazi Igiswahili, Igifaransa, Icongereza ndetse n'izindi ndimi zitandukanye. Mwakomeza kwandikira imiryango itandukanye muyereka akarengane ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge bukomeje guhura nako mu gihe bisa nkaho abantu bari mu mishikirano, ndetse n'ibiganiro byaza bigenda iduha, ariko umwanzi we akomeje kugaba ibitero mu nkengero za Minembwe, akomeza kwica abantu ndetse no kunyaga ibintu. Nshuti bakunzi ba Master TV, tukaba tubashimiye kuno mwanya w'amakuru. Nimba uri musha turagusaba ko wakora subscribe, andi makuru nayo gutaha.